Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuyobozi w'ishyaka d'Alpha umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, Madame Victoire Ingabire umuhoza, yakiriye abadepite bo mu nteko yishinga amategeko y'Ubwongereza bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga yita ku bibazo bya Afurika. Twabagaragarije ko u Rwanda rutaragera kuri demokarasi, tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko, bikomeza kuba imbogamizi kuba tutaragera ku iterambere rirambye, kuko politiki y'iterambere ubundi yagombye gushingira ku bitekerezo by'abagenerwabikorwa ari bo bayoborwa. Ikiganiro kihariye hano ku ijwi ry'Amerika. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru CPJ urashinja ubunyamabanga bw'umuryango Commonwealth gukumira abanyamakuru mu nama ibera i Kigali mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu b'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'ako karere uzafasha mu kugarura ituze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wiriweho? Tagize mwiriwe Veniste. Tuyahere mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Abaperezida mu karere k'ubuseruko bwa Afrika barumvikanye ejo ku munsi wa mbere kurungika inteko guhagarika imigwanire mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basabye kandi ko gutana mu mitwe hagati y'abariko baragwana guhagarara bidatevye. Iyi ngingo yatangajwe na Perezidansi ya Kenya inyuma y'umubonano w'abakuru b'ibihugu indwi vya EAC. Ni inama yabereye i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya. Ibiro vya Perezida Uhuru Kenyatta byatangaje ko abakuru b'ibihugu bumvikanye ko inteko z'akarere zibwirizwa kuzokorana n'igisirikare hamwe n'ubutegetsi bwa RDC, zizoba zishinzwe kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. Ibicishije ku rubuga hwaniro Twitter, Perezidansi ya Kongo yavuze ko izi nteko zizoba zirongowe na Kenya kandi zigiye gutangura kurungikwa ku rubuga rw'intambara mu ndwi ziri imbere. Perezidansi ya Kongo ivuga kandi ko ata abasirikare b'u Rwanda bazoba bari muri zo. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bari bitabiriye iyo nama yatumweko na Perezida Kenyatta. Yarimo kandi na ba Perezida b'u Burundi, Sudani y'Umanuko, Uganda na Ambasaderi wa Tanzania i Nairobi. Ahandi havugwa irungikwa ry'inteko kubungabunga umutekano muri Afrika ni muri Guinea Bissau. Ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika bihurikiye muri CEDEAO byaratanguye kurungika inteko zo kugarukana umutekano muri ico gihugu ca Guinea Bissau ejo ku munsi wa mbere. Guinea Bissau yinjiye mu ruhagarara igihe Perezida Yarusimba agira kubitwe kudeta mu kwezi kwa kabiri. Izi nteko zigizwe n'abasirikare 600 bava muri Nigeria, Senegal, Cote d'Ivoire na Ghana. Umukuru azirongoye Mohamed Al-Hassani yavuze ko zizokwiragizwa mu gihugu cyose. Zizomara ikiringo cy'umwaka umwe kandi zizokongerwa ibindi biringo bibaye ngombwa. Perezida Umaro Sisoko Embalo wa Guinea Bissau yarahatswe gukugwa k'ubutegetsi biciye muri kudeta ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri. Ico gihe hapfuye abantu hafi 11. Tukiri mu karere ka CEDEAO muri Mali, abakekwa kuba abajihadiste baragandaguye abasivile barenga 130 mu mpera z'indwi irangiye mu bisagara vyo hagati na hagati muri ico gihugu ca Mali. Abategetsi bo mu karere bavuze ko abo bantu bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho Idiala Sagu hamwe no mu bindi bisagara bibiri bihakikuje. Amazu y'abanyagihugu yaraturiwe, ibitungwa vyabo birasahugwa. Abategetsi bavuga ko abishwe bari bagiharurwa
gushika nejo ku munsi wa mbere. Nahum Togo arongoye umugambwe muri ako karere kitwa Bankas, igisagara gikomeye muri ako karere, yavuze ko abishwe barenga 132 batangajwe na leta. Leta yegeka ubwo bwicanyi ku bajihadiste bashamikiye kuri Al-Qaeda. Hanze y'umugabane wa Afrika, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagirije Uburusiya ko ari bwo buzibira ingano zirungikwa ku mugabane wa Afrika, kandi ari bwo butuma ibiciro by'ibifungurwa biduga kuri uyo mugabane. Mu ijambo yashikirije abakuru b'ibihugu vya Afrika ejo ku munsi wa mbere akoresheje ubuhinga bwa video, Perezida Zelensky yavuze ko Ukraine iri mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru n'impande zitandukanye kugira bagerageze kuziburura ibivuko vya Ukraine, ariko yemeza ko ibi biganiro ata mwimbu ushimishije biratanga, ku buryo ikibazo c'ikena ry'ibifungurwa kizobandanya mu gihe cyose intambara izomara. Uburusiya burahakana kugira uruhara mu kuzibira ingano ziva muri Ukraine, buvuga ko ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi aribyo byatumye ibiciro by'ibifungurwa byiyongera ku rwego rw'isi. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika, umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @radio@voa.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Umuyobozi w'ishyaka d'Alpha umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, yakiriye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abadepite bo mu nteko nshinga amategeko y'Ubwongereza bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga yita ku bibazo bya Afurika. Mu biganiro bagiranye, Madamu Ingabire yabagaragarije ibibazo bya demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, avuga ko bitagenda neza mu Rwanda. Ni mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, Eric Bagirugusa. Nibyo twagiranye inama n'abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga ya Afurika, ibihugu bya Afurika. Bari abadepite bageze kuri 4 n'umwe ushinzwe ibibazo bya politiki muri iyo komisiyo, hanyuma n'uhagarariye ishyirahamwe rindi naryo ryita ku bibazo bya Afurika, ariko navuga ko ryo rumuryango itegamiye kuri leta ariko rikorana bugufi cyane n'iyo komisiyo. Bari babazaniye ubuhe butumwa? Bifuzaga ko tuganira ku bibazo rusange by'igihugu cyacu nk'abantu bari muri komisiyo ishinzwe gukurikirana ibihugu bya Afurika, baha ubufasha, bareba uko bigenda neza n'ibiki byose. Twaganiraho ku ngingo nk'eshatu nzivuze mu magambo makeya yihuse. Twarebye nko kubazo kijyanye n'iterambere, twabashimiye ubufasha bw'igihugu cyacu, tubabwira ko hari ibyagezweho koko, ariko tunabagaragariza ko tugifite ikibazo gikomeye cyane mu byaro, aho usanga ubuzima bugikomereye, abaturage bakiri mu bukene bukabije. Ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu, twabagaragarije ko kuba u Rwanda rutaragera kuri demokarasi, tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko, bikomeza kuba imbogamizi kuba tutaragera ku iterambere rirambye, kuko politiki y'iterambere ubundi yagombye gushingira ku bitekerezo by'abagenerwabikorwa ari bo bayoborwa. Hanyuma twaberetse nyine kuri ibyo bijyanye n'imiyoborere, ibibazo dufite nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imbogamizi duhura nazo, abantu dufite bafunzwe, abanyamakuru bafunzwe, abafunzwe bazira ibitekerezo byabo. Twerekana ko nyine izo zari ingero, twaberekaga ko nyine tugifite inzira ndende yo kugenda kugira ngo twimakaze amahame ya demokarasi mu gihugu cyacu. Ingingo ya nyuma ni ijyanye n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Twaberetse ko ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari intambara zihora zivuka, ko mu by'ukuri byatangiye bihereye ku bibazo byo mu Rwanda.
tubereka rero ko igihe ibyo bibazo byo mu Rwanda bidakemuwe burundu ko nyine akarere kazakorana ibibazo. Tubibutsa ko hagomba kuba inama zo ku rwego rw'akarere koko, ariko hagomba kuba n'inama muri buri gihugu kugira ngo basuzume ibibazo bya politiki babishakire umuti. Nko mu Rwanda twababwiye ko nta handi bigomba kunyura usibye gukora ivugururwa mu bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu, kandi iryo vugurura rigakorwa binyuze mu biganiro, ariko muri rwa rwego rwo gushakira mu karere k'ibiyaga bigari hose umutekano. Mu biganiro mwagiranye kuri icyo cya demokarasi, mwumvise batekereza iki kuri demokarasi yo mu Rwanda? Barabibona baranabizi. Byinshi twasanze baba banabizi ari ukugira ngo bumve niba koko nko byane no ngo kwigira ku isoko, turebe se bya bindi twabonaga mu maraporo, bya bindi twumvaga ese koko nibyo koko. Donc icyo bari baje kwara kwigira ku isoko ngo bamenye ko icyo kibazo gihari, babonye ko gihari koko. Nibo banaduhaye urugero batubwira bati byaradutangaje ejo ko urubyiruko rwari mu nama rwavuze ngo rwose rurabona ko ejo hazaza heza habo hameze neza, atari ko twareba imibare nubwo igaragara ko hari iterambere ry'ako twabona ko hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, tukaza kungo urubyiruko rutubwira ko ejo habo ari heza. Rero twavuga ati ikibazo ni icyo ngicyo ko hari aho bagira ntibavuga ibibazo nyabyo. Nk'ubwo ninjye navuze iriya nama niho bagomba kuvugira ibyo bagezeho koko, ariko bakavuga n'imbogamizi zihari kugira ngo banashake uburyo haboneka uburyo bwo kugira ngo nyine ibyo bibazo bihari bikemuke. Niba rero urubyiruko rw'Abanyarwanda rwagiye mu nama ruvuga ngo twebwe nta kibazo ejo dufite ejo heza hazaza, tuzi ko dufite urubyiruko rufite ikibazo, bahora barubwira ngo rwishakire imirimo, rukavuga ruti dufite ikibazo cy'igishoro, hariyo no bagombye kugaragaza ibyo bibazo, kuvuga ati turi urubyiruko twarize ariko nta mirimo dufite, ese uyu muryango hari aho wakura ubufasha bwo kudufasha kubona igishoro tukagira ibyo dukora. Ari ukuvuga ngo byose bimeze neza, ntabwo dushobora gukemura ibibazo dufite tubihisha. Hanyuma batekereza iki ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda bwo? Uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nabyo barazi ko ari ikibazo, kuko nabihayeho urugero. Kuba ndi umubyeyi washatse umugabo wanjye akafite ikibazo cy'ubuzima, nkaba ntashobora kwemererwa kujya kumusura hashize imyaka 12. Nkaba mfite abana, umwana wanjye agakora ubukwe, ngasaba uruhushya kugira ngo njye kujya gutaha ubukwe bw'umwana we, kuko se adashobora kugitaha kubera ikibazo cy'uko adashobora gukora ingendo ndende. Bakabyanga kandi bavuga ngo bateje imbere umugore. Bamwe bavuga bati niba abo bantu batagira ubwo bumuntu bwo kumva icyo kintu cy'umubyeyi damu ukeneye gusura umugabo urwaye, akavuga ati se icyo ni ikintu cyumvikana cyane. Ikintu ikindi nizingiro natanze ni abantu bacu, dufite abantu twakoranaga bishwe, baburiwe irengero, kugeza uyu munsi badashobora kutugaragariza aho bari. Ni ikibazo bumva cyane, kuko nkuko nakubwiye bari bigize ku isoko. Bakubwiye ko hari aho bazabigeza? Nibyo ibyo twavuganye, bavuze ko nk'abashinzwe bakurikirana politiki y'ibihugu bya Afurika bazavugana n'ubuyobozi na guverinoma n'abaminisitiri babo bashyira politiki mu bikorwa, barebe ibyo bibazo, barebe uburyo haba impinduka kandi nziza kuri munyarwanda wese, ari kubayobora no kubayoborwa. Twebwe nicyo twanaberetse, tunifuza twavuze tuti hakenewe impinduka mu Rwanda. Abantu bamenyere ko impinduka zigomba kuba ko hamenetse amaraso, kuvuga tuti ntabwo icyo kintu tukifuza. Turifuza ko haba impinduka nziza ku buryo buri munyarwanda wese nta n'umwe uzahutazwa, ariko izo mpinduka zikabaho kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda rujya mbere. Madamu Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndagushimiye ku kiganiro wemereye radiyo Ijwi ry'Amerika. Yego, namwe murakoze. Iki kiganiro mushobora kugisanga ku rukuta rw'Ijwi ry'Amerika wa eshatu akadomo radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru CPJ urashinja ubunyamabanga bw'umuryango Commonwealth gukumira abanyamakuru mu nama ya CHOGM yatangiye kuri wa mbere i Kigali mu Rwanda. CPJ irasaba ubunyamabanga bw'uwo muryango kwirinda guhindura isabwa n'itangwa ry'uburenganzira bwo gutara amakuru kuri iyi nama igikoresho cya politiki. Temistokle Mutijima. Mu nyandiko y'umuryango wasohoye kuwa gatanu ushize uravugamo abanyamakuru mpuzamahanga babiri bimwe uruhushya rwo gukurikirana iyi nama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bivuga ururimi rw'icyongereza. Abo nabo ni umunyakanada Benedict Moran ndetse na Anjan Sundram ukomoka mu Buhinde. CPJ iravuga ko kuwa gatatu ushize, ni ukuvuga ku itariki ya 15 y'uku kwezi, aribwo Benedict Moran yakiriye ubutumwa buvuye mu bunyamabanga bwa Commonwealth bumubwira ko ubusabe bwe bwanzwe. Sundram nawe wari wasabye uburenganzira binyuze mu kigo cya Moran yabwiye CPJ ko ubusabe bwe bwanzwe. Ubunyamabanga bwa Commonwealth ngo bwamenyesheje Moran na Sundram
ko ubusabe bwabo bwanzwe bitewe n'uko badakorera igitangazamakuru kizwi. Nyamara Moran akavuga ko mbere yagiye ahabwa uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda binyuze muri icyo kigo cye. Uyu akavuga ko iki gisobanuro yahawe giteye urujijo. Muri iyi nyandiko ya CPJ, aba banyamakuru bombi barahuza ukwimwa uburenganzira kwabo n'inkuru cyangwa se inyandiko bagiye bandika ku butegetsi bw'u Rwanda no kuri Perezida Paul Kagame ubwe mu bihe byahise. Kuri Benedict Moran, CPJ iravuga ko yagiye akora inkuru zivuga ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuri Perezida Kagame, kimwe no ku mpuha zaba zikwirakwizwa n'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda FPR hagamijwe kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni mu gihe kuri Anjane Sundramwe, uyu muryango uvuga ko igitabo cye Bad News, Last Journalist in a Dictatorship, tugenekereje mu Kinyarwanda amakuru mabi, abanyamakuru ba nyuma mu butegetsi bw'igitugu, cyavugaga ku ihungabana ry'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo mu Rwanda, cyaba ariyo ntandaro yo kwimwa uburenganzira. Bwana Moran avuga ko bibabaje kuba ubusabe bwe bwaranzwe, ariko kandi bidatunguranye kubera ko mu Rwanda amajwi yose agize icyo anenga acecekeshwa. Uyu ati abanyarwanda benshi barahunze cyangwa barapfa bagerageza kugendera ku mahame y'umuryango wa Commonwealth, atari ku butegetsi bwahise gusa ahubwo no kuri ubu buhari. Umuryango CPJ uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru uravuga ko mu butumwa bwa email ubunyamabanga bwa Commonwealth bwemeje ko ari bwo butanga uburenganzira bwo gutara no gutangaza inkuru kuri iyi nama ku banyamakuru mpuzamahanga. Ni mu gihe leta y'u Rwanda yo itanga ubwo burenganzira ku bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Umuryango CPJ ugasaba ubunyamabanga bwa Commonwealth gukora ibishoboka abanyamakuru bose bakemererwa gutara inkuru zijyanye n'iyi nama ibera mu Rwanda nta kiguzi, kandi inzira yo gutanga ubwo burenganzira ikaba idakwiye kugirwa igikoresho cya politiki. Uretse aba banyamakuru bombi CPJ ivuga ko bahakaniwe, uyu muryango uravuga ko kugera ku wa gatanu abandi banyamakuru mpuzamahanga benshi bari batarabona uruhushya rwo gutara no gutangaza inkuru kuri iyi nama, nubwo bari barabusabye mbere y'itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu yafatwaga nk'igihe ntarengwa cyo kubisaba. Umuryango CPJ ukavuga ko mu butumwa bwa email wandikiwe n'umuvugizi wa Commonwealth yahakanye ibyo kuba uwo muryango wabo urimo kuzitira abanyamakuru kugera muri iyi nama. Ubwo butumwa buvuga ko ubusabe bw'abanyamakuru bagera kuri 700 burimo kugenzurwa ngo bahabwe uburenganzira bwo kuza mu nama. Gusa yirinze gusubiza ku kibazo kijyanye n'umubare w'ababa bamaze kwemererwa, uwaba amaze kwangirwa n'uwaba ubusabe bwabo bukigwa. Ku ruhande rwa leta y'u Rwanda ho, umuryango CPJ uravuga ko Madamu Yolande Makoro uvugira leta y'u Rwanda mu butumwa yawoherereje yawumenyesheje ko leta y'u Rwanda itanga uburenganzira ku banyamakuru b'imbere mu gihugu gusa, kandi ko ku rutonde rw'abanyamakuru mpuzamahanga bemerewe n'ubunyamabanga bwa Commonwealth ukaruha leta y'u Rwanda amazina ya Moran na Sundram atarimo. Uyu muvugizi wa leta abajijwe niba leta y'u Rwanda yaba ifite uburenganzira bwo gutambamira izina runaka kujya kuri urwo rutonde, ibyo yabihakanye. Umuryango CPJ uri mwigera kuri 23 iheruka guhamagarira abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango Commonwealth gusaba u Rwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu no kwemerera abanyamakuru gukurikirana iyi nama. Ubushakashatsi bw'uyu muryango buheruka kubirebana n'abanyamakuru bafunzwe kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize bwagaragaje u Rwanda nka kimwe mu bihugu biza imbere y'ibindi mu gufunga abanyamakuru ku mugabane wa Afurika, n'abagera kuri 7 bari mu buroko kugeza icyo gihe. Urakoze Temistocle Mutijima. Inama y'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza igeze ku munsi wa kabiri. Kuri wa kabiri hatangiye inama y'ihuriro ry'amashyirahamwe yigenga haranira ineza y'abanyagihugu People's Forum. Abagendana ubumuga bifuza guhabwa umwanya wihariye muri iyo nama. Kuri wa mbere kandi hatangiye inama y'ihuriro ry'abagore bari muri uwo muryango. Kigali, Asumta Kaboyi. Iryo huriro rikubiye mu bikorwa by'ingenzi bigize inama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma byo muri Commonwealth byatangiye kuri uyu wa mbere ikazasoza ku wa gatandatu w'iki cyumweru. Iryo huriro rihurije hamwe abayobozi b'abagore mu nzego zitandukanye zo mu bihugu bigize Commonwealth, bakaba barimo abahagarariye inzego za societe civile, abikorera n'imiryango mpuzamahanga. Iyi nama yafunguwe na Madame Jeannette Kagame, aho yagaragaje ko ku bufatanye bw'inzego zose bishoboka ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryaranduka. Madame Kagame yavuze ko nubwo byabaye ngombwa gutegereza imyaka 2 kubera icyorezo cya COVID-19, hari ibyishimo ko inama y'abakuru b'ibihugu ishoboye kubera mu Rwanda. This year's theme, Delivering a Common Future, Transforming for Gender Equality,
affords us the opportunity to focus on 4 imperatives to move the needle for equitable development, namely women in leadership, women's economic empowerment, gender and climate change, and ending violence against women. Aragira ati inama igizwe n'amahuriro ane arimo ihuriro ry'abagore twatangiye uyu munsi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukubaka ejo hazaza duhuriyeho tuzirikana uburinganire bw'ibitsina. Ni umwanya mwiza wo kwibanda ku nkingi enye za ngombwa kugira ngo dushobore kugera ku iterambere rihuriweho na bose. Izo nkingi ni umugore mu buyobozi, kongerera umugore ubushobozi mu bukungu, uburinganire n'ihindagurika ry'ikirere, ndetse no guca ihohoterwa rikorerwa abagore. Umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko iri huriro ribaye mu gihe aho gufata ku ngufu abagore n'abakobwa byabaye intwaro y'intambara mu myaka 30 ishize mu Rwanda. Uyu munsi u Rwanda rukaba ruri ku mwanya wa 7 ku isi mu bihugu biza imbere mu kuziba icyuho mu buringanire bw'abagabo n'abagore. Umunyamabanga mukuru wa Commonwealth Patricia Scotland wari wakenyeye bya kinyarwanda yashimiye u Rwanda rwakira inama ya CHOGM nyuma y'imyaka isaga 10 ishize. Iyo nama iteranira mu bihugu byo hanze Afurika. Anashimangira ko iri huriro ry'abagore riteraniye i Kigali ari ryo rya mbere ribereye kuri uyu mugabane. And I know we will have an empowering and fruitful discussion. And there can be no better host than Rwanda, with her amazing achievements as a champion of gender equality and women's empowerment. Aragira ati ndizera ko tuzagira ibiganiro byubaka kandi bizabyara umusaruro, kandi rero nta kindi gihugu cyiza cyari kwakiriye inama kubera ibyo rwagezeho bidasanzwe mu guteza imbere uburinganire no guha umugore ubushobozi. Abagore bitabiriye iyi nama bahuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bagaragaje ko hakiri inzitizi zikibangamiye abagore, zirimo izihoterwa ribakorerwa, kutagira ijambo ku mutungo, no kuba abagore bakiri bake mu nzego zifatirwamo ibyemezo. Ku ruhande rw'u Rwanda, imwe mu miryango yita ku bagore yemeza ko hari icyakozwe mu guhangana n'ihoterwa rikorerwa abanyarwandakazi, ariko hakiri inzitizi basangiye na bagenzi babo. Madamu w'Imana Saverine uyobora umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro Réseau des Femmes. Hano mu cyaro biracyahari, turacyafite abana b'abakobwa taragira imyaka y'ubukure bagihohoterwa bagaterwa inda. Hari n'abagore ubona bagifite ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hari iryo babakorera rishingiye ku mutungo. Hari aho usanga umugore muganira akakubwira ko ku kijyanye no kuboneza urubyaro we abyumva ariko umugabo we atari yabyumva. Ku kijyanye n'uko bakora imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho, ugasanga naryo iryo hohoterwa riracyahari. Umunsi wa mbere w'iyi nama wabaye nk'utungurana, aho ijwi ry'Amerika ryageze wasangaga ibikorwa byakomeje nk'uko bisanzwe. Abitabiriye inama yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere batunguwe no gusanga imihanda byari byavuzwe ko izaharirwa abashyitsi wasangaga igendwamo n'imodoka zitwara abagenzi cyangwa se na za moto, ndetse n'abantu bafite imodoka ku giti cyabo wabasangaga muri uyu muhanda. Iyo habaga hari abashyitsi baje, ababaga bari mu nzira bahagararaga gato, abashyitsi bagatambuka nabo bagakomeza urugendo rwabo. Inama y'abagore yatangiye kuri uyu wa mbere izamara iminsi 2. Inama ikomeye itegerejwe na benshi ni izahuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma 35, ikazafungurwa ku mugaragaro ku wa gatanu itariki 24 z'uku kwezi, izakomeza no ku wa gatandatu. Assumpta Kaboyi, ijwi ry'Amerika i Kigali. Iyi nama ya Commonwealth wowe uyitekerezaho iki? Bisangire n'abumva ijwi ry'Amerika ku rubuga rwa Facebook kuri aderesi yacu VOA radio yacu. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri igitego. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abakuru b'ibihugu umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika kuri uyu wa mbere bahuriye mu nama i Nairobi basuzumira hamwe ikibazo cy'umutekano muke urangwa mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bemeje ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo z'ako karere uzafasha mu kugarura ituze mu Burasirazuba bw'icyo gihugu. Basabye kandi
ati ihagarikwa ry'imirwano nta yandi mananiza kandi abari mu birindiro aho baheruka kwigarurira bakabivamo. Abakuru b'ibihugu kandi bashyigikiye ko ibiganiro bya politiki byakomeza. Hagati aho inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zafunguye umupaka wa Bunagana zemerera abasivile bahungiye muri Uganda gusubira mu byabo. Inkuru irambuye Iginashusi Bahizi. Hashize icyumweru kimwe umutwe w'abarwanyi ba M23 batangaje ko bigaruriye umujyi uhana imbibe na Uganda wa Bunagana n'uturere tuwukikije. Aho ni muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibihumbi by'abasivile b'abanyekongore barahungiye muri Uganda bari bamaze igihe bakambitse ku rubibi ku ruhande rwa Uganda, bari bari mu gihirahiro batinya gusubira mu gihugu cyabo. Ariko uyu munsi bamwe batangiye gutaha nyuma y'uko abayobozi b'umutwe wa M23 babasabye gutaha. Aba ni bamwe mu batashye bavuganye n'ijwi ry'Amerika. Badukoreye neza, ni byiza cyane. Nta kibazo cyo mfite cyo kuja mu rugo, ni byiza cyane, nabyishimiye cyane. Imvura iri kugwa ikatunyagira, n'inzara iri kuturya kandi dufite imyaka. Batubwiye ngo dutahe nta kibazo, ahoro garahari. Ngaho batubwiye dutahe kuko dushaka amahoro, nta kibazo. Amahoro bareke imirwano abantu babone gutahuka. Nta kibazo kica abaturage baba bari gutinya wenda nuko batekereza ngo ati wenda hari abazabahohoterera. Mbese hari cyo cy'uduterambere cy'impungenge niko wenda ingabo za government ya Kongo zagaruka hanyuma akarwana sahane twikanje umuturage mbuze kandi umutekano. Ntacyo kudutwara, turi kuza tukabohoza tukagaruka, nta kibazo cyabo. Ariko hari n'abatashe kubera imibereho mibi bari barimo ahibunagana aho bahungiye, akaba ari nta yandi mahitamo bari bafite. Igitimo cyano uko tubonye ntaho kuduha ameze nabi, aho tushoje baje turarambe ari waje nko muzo kwari amafaranga kandi ufite yawe nzu. Twinzarira duce ndatwoshora kuryama hanze mwahiriye mvura n'abana bari kurwara. Inzara kurara hanze, ku maveranda hanze biri kuduteganya cyane. Dushaka turi mu rugo turindiriye umutegani gukomezamo, tuzagumira cyo muri Kongo kandi ntambane ko nigaruka niba tuzagaruka tuzanahunga. Twabaje umuvugizi wa M23 Major Wiringoma uko umutekano wifashe muri ako karere n'uburyo bazatanga umutekano w'abo baturage. Amani iko vizuri sana, tutabalinda vizuri sana. Hano hari amahoro menshi, ni amahoro gusa. Umwanzi yarirutse, twaramukurikiye tumusunika kure cyane kugira ngo atazagaruka guhungabanya amahoro y'abaturage bacu. Uyu munsi twakinuye umupaka kugira ngo buri wese asubire mu rugo, atangire gukora ibikorwa bisanzwe, abana basubire mu ishuri, abantu basubukura ubucuruzi bwabo, bakore byose bari basanzwe bakora. Dushaka ngo abantu bose batahe, abari za Runyi, Cyanzu, Bugusu no mu nkambi ziri hanze y'igihugu, bose batahe aha ni wabo, natwe turabavandimwe babo, nta kibazo dufitanye nabo. Umwanzi ari kure cyane kandi nta bushobozi gifite bwo kugaruka, anabigerageje tuzakomeza kama banapima tutawafuatilia mbali kabisa, banaweza kufika hapo. Ntabwo twashoboye kubona igisubizo cya guverinoma ya Kongo niba bemera ko inyeshamba zikomeza kugenzura igice cy'ubutaka bw'igihugu. Inyeshamba zivuga ko ubu zigenzura ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru. Zivuga ko kuri uyu wa mbere zaguye igice zigenzura zigafata undi mupaka wa Kitagoma mu gace ka Busanza. Uwo mupaka ubarirwa mu birometero nka 20 hepfo y'Uwabunagana. Ibi byabaye mu gihe abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba barimo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nacyo gihugu gisha muri uyu muryango, bari bateraniye i Nairobi muri Kenya gushakira umuti amatati ari hagati y'inyeshamba za M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro hamwe na leta ya Kongo. Abayobozi bose bashimangiye ko imvugo zose z'urwango zivangura kandi zikangurira abantu ibikorwa bya jenoside zigomba guhagarara kandi zikamaganwa n'impande zose. Hakabaho no gushishikariza abakongomani bose gukorera hamwe kugira ngo batere imbere. Ignatius Bahizi, ijwi ry'Amerika, Uganda. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubele ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: nta wambara injamba yirengeje inkanda. Bisobanuye ko utabonye icyo yifuza yihanganira icyo afite. Nta wambara injamba
yirengeje inkanda. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.